50,000 ni chimi up to 10 lakh jara tai vehicle small vehicle bade tai 5 lakh jara hake chung aboni shoot ADC chung biar khainai a shoot no norog rena nangya a shoot chung ADC Haphang rinai aboni loge aboni se kabang chung puila kokcha pro chonglai mani 50,000 ni chimi 50 lakh jora phano norok nai mano tabo gunai mano phia aboni se kabang ke norok shoot marinai norok aboni shoot payment makhainai obahai nai eki chung fishery industry ARDD obahai ke chatta department ne tui chung major head chanamai o loan dina nailai tong puilano je loan nanai rok kabang ma proshno sungo loan bahai ke mannai loan nanani tam criteria tong tam kagos lekha nangnai kagos potro nangnai ang chung je kok chablai phuro maharaj bai kok chablai phuro যেমন রমদি tok poultry country chicken ARDD ni je nini musuk buchung dai rikha takhum bu dai rikha pun bu dai rikha wak bu dai rikha ke loan mana mo chugnoi loan nana ni hnoi angno wak loan dudi hnoi haino nung kagos potro jamari phemoi chungno rong loan ri maiya at least ARDD department ni fish nini poultry nini piggery cattle eke nini gotari prottekta tok pon takhom musuk rinani bagai chini ARDD department chung entrepreneurship development ni 3 din ni course khayo bahai ke takhom rinai nang siang ke nono bahai loan rinai bahai ke wak rinai modern scientific process bahai ke wak rinai a wak rimani ni kun thani certificate chekari ke nono bahai loan rinai thik tok takhom pon wak musuk o kaibri kaiba norok jodi kebu loan nana ne hike norok joton saiman sub journal jomarna nangnai norok application through journal phainai headquarter phaike hike chini PO ARDD o thangnai sekang proposal je bo kaisa project rimani application simi dana bonera viable project tong bible anglai jade aboni loan rimani viable means nung loan na khake loan bai rang asanai achai mannai de mani abo chung naina nangano rang achai khange nung abo bai thangnani asol to nung rina nangnai suchi chung rina asol to nung kipili rina nangnai ble abon bai nung je wak to pondui tong abon nung kaham ke ri de mano aboni project submit norok makhainai bible project abo chimiya chung entrepreneur jara tongnai kaham entrepreneur rokno chung selection khainai tai progressive farmer je ageno riui tongo rinani rungo rinani siu pheba bon thani financially support karini bagai boba chai maya bo wag rimaya tog rimaya pon rimaya abhai rano chung first priority rinai dui tai kaisa hake aboni bagai chung usakang ni chimino chung jot je jagawa chini leaders rokno chini MDC rokno chung sabai kha even chini kisi journal chairman rokno Sakha tini norono sai rohor tini ni chimi tongmung no ARDD department ni tok takhom pon musuk rinani ba abono tui norok jodi loan nanan hinge tini ni norok application khaili chini ARDD department no norok entrepreneurship ni sal thamni kaisa training tongo modern technique
साइंटिफिक टेक्नोलॉजी बाहाय के ताबो मोसुक रिनाय तक हम रिनाय पन रिनाय वाग रिनाय आओ सर्टिफिकेट करी सारा संके बनो नरनो लोन रिमेया क्लियर कक एआरडी डिपार्टमेंट नि आबोनि परिचिनि थानि निनि बाइबल नंजे आबो रिवि राङा चाइमान खा निनि इनकाम जेनेरेट ओंनाय आबो हाय हिंके जों प्रोजेक्ट जुदि एप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट हिंगे जों आबनो सिलेक्ट खायनाय नरक जेसो गोबां फान फायदि जों चातेयनाय नरकनो गोबां कुगनो जों रिनानि बागै सेम इंडस्ट्री दुगान रक बिजनेस चिकन बिजनेस ना रक बाहायनो किंतु जों नायो दुगान खायो बिजनेस खायो चिनि साब जुनाल रगनि चिनि एडिशन कुनो लाइसेंस करे ADC Bisingo norok baniyat khaitongo business khaitong chini ADC ni license kroi kintu ADC ni trade license jodi kering ke kuno baniyat khainai tinin chimi ke dolainai license na lainai ni kintu ADC ni license baniyat khainai ni ke ADC ni license nangnai bosor chini ADC ni license abo renew bahin khaina nangnai each and every project norok je project norok je bishone tu loan nahar nahin tong a loan ni against norok project ma khainai project khayang ke no ni viability chung bai ke sai mane roja auto rok ni ke to ni project nangla kintu kisu chikon kisu okorok ke nor nichoi project nangnai norok abo bank bai ba department bai नरक जोगाजोग खायदे तासिंग चिनि मिस्टर अनुप कुमार सिना बसाका 1917 बिसिओ ब्रांच चेंजाक माने नॉर्थ ईस्ट नि सालका बाबाय हास्टिनि जों हाय हानि बसाराव करै बिग्रा रकनो बाके रांखक पैसा 3.5 माने ने बरक 215 टा ब्रांच सारा नॉर्थ ईस्ट बरक सनापका आबनि बिसिङो 9 टा ब्रांच इन त्रिपुरा ऑलरेडी एक्जिस्टिंग दं ऑलरेडी 9 टा ब्रांच दं चिनर किंतु एडीसी आमचे रगो ताबो फान ब्रांच करि आबनि बगै चिनि जुनालो प्रोटेक्टेड जुनालो जों कायसा के ताबो ब्रांच खुलगा नांनाय आर जेलुन नानाय इच एंड एवरी जेलुन नानाय बरक त निचय ब्रांच बहाय बैंक बयबो अकाउंट बाहायनो मा खुलाय अकाउंट बाहायनो नरक मा खुलगनाय आरो नॉर्थ ईस्ट फाइनल स्मॉल फाइनेंस बैंक इवन बतै मिस्टर अनुप कुमार सिना बताइसिं साका गोबां स्कीम दङ जों जस्ट कयेकटा स्कीम बाय जों ताबो चालु सकांलाय दङ गोबां स्कीम दं बरनि थानि जों फाइनेंशियल जों तेबो गोबां मा बसो कस्टमाइज स्कीम न कस्टमाइज बो खायमानो जोंरो ताकलाय तामो दाखा होम स्टे बहायनो दाखा आइडिया होम स्टे नरक नुखना मेघालय रगो सिक्किम रगो नग रगो बुइनो नारय रगनो तने मुथुइचारी रह काहाके बरक इनकाम खाय टूरिस्ट वारो अबाहायने बगनि चिनि त्रिपुरा अबाहायने जों अबो कायसा चिनि सिखला सामुकरि सिखला रनि काय बगि कायसा इनकाम जनरेशन नि कैसे पॉसिबिलिटी तंगने जों होम स्टे न बाहायनो अबायके नारखा एके तुरुक आगामी दिन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ आवर चिनि बरकनि चिनि पीपल्स नि जुदि रिक्वायरमेंट तंके जों बरकनो रिक्वेस्ट खाय कस्टमाइज स्कीम जों सनाम मानो मसो फरानै पैकेट खायने फानो मुया करान खाय पैकेट खायने फानो बातिमा करान फालनानि फानो जे कुनु कायसा जों आबाय कस्टमाइज खायमानो किंतु जों ताबो पुइला जेहेतु चंगमानि जों अबाहिकेनो बुबाग्रा बाय स्टेप टू स्टेप वन शॉक लाइनो सकांलाय बरक नबो आर नरक अंडर एस्टिमेट उता खैदि बरक बो थों तंमाया जे नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक बरक फाइमा बाय बरक हायनो फाया बरने थानिबो तंगो जोंनो चिनि आरो तिप्रा सारकनो मोथाङै मानानै चिनि जे सानै तंनाय रङ मोथाङै मानानै हाय फान रांनि फान बरनि थानि तंगो जों बाहायनो चिनि चुकसाक नरंनो मोथाङानि चिनि नाहारमो तिप्रासानो मोथाङानि चिनि नाहारमो बुबाग्रानि नाहारमो नरंनि रां पैसानो बाहायके जों कुचुगुति साइमान इनकाम जेनेरेट खायमान आबोनि बुबाग्रानि नाहारमो गाजै
जों बाहायनो बोसोर जरातै फानरुइ रिमान जोंबो जातियावनाय तिप्रा सारंनि बागै बुबाग्रानि बो अकगनो बुबाग्रानो बो आसो फानक्रेता संदि चिनिबो फान दङ मोटामोटी जोंबो आ फानबाय सताङै थांलायनाय ताखुकते बखुकसं हेके ताइसिङो चिनि एमडिसि सामानि साबजुनाल काइथाम काइब्रै इनिशियली जों आबो सालायग्रा मानिसे इनिशियली जों जस्ट आबो साबजुनाल काइथामराव बैतको नया पहिलाव जों चंलायखा प्रत्येकटा बिसियावनो जों 100 जनानो बेनिफिशियारि खायनाय होननाय जों आ टारगेटनो थांलाय दङ जोंनि तैबो कक सालायनो नांखो ताखुकतेबो ककसं एगे अबनतियै कुनो वान सुगमं हामिया वान सुगमं खायजाकनाय कगिया त्रिपुरानि हिस्ट्रियाव पहिला गोबां मा कुना कुनानि तिनि बरफ खायजाग जागो अबनो बेलायखेनि इन्टारेस्ट बाक्सा बाक्सा चिनि एमडिसि रक्सा बाक्सा मोदोमानो रनि साइड बाय हायके जत सेताबो लोन लोन हंगे जतनो माना मोचो किंतु चिनि लोन रिनानि क्षेत्रे चिनि कंडीशन हंगे जों जुदि सुद मा सुना जात सुद सुई दं हंगे आबोनि बाहायनो